Inyunyana yabasebenzi bensimbi yaseNingizimu Afrika ihlangene ngaphandle kwamahhovisi e-Industrial Development Corporation eSandton ekuqaleni kwanamhlanje izoletha imemorandamu yezimfuno mayelana nokudilizwa okuseza kwe-ArcelorMittal South Africa. Kuzokhumbuleka ngowedlula unyaka i-AMSA yamemezela inhloso yayo yokudiliza abasebenzi abayizi-3,500 okuyisinyathelo esizophazamisa imisebenzi elinganiselwa kweyizinkulungwane eziyikhulu ezweni lonke. Intatheli yethu yezindaba uNokulunga wakwaMthembu nabakabanzi ngalolu daba. Inyunyana yabasebenzi basemafemini ezinsimbi okuyi-National Union of Metal Workers of South Africa imashele emahhovisi e-Industrial Development Corporation okuyi-IDC eSandton namhlanje ukuyoshiya uhlu lwezikhalazo mayelana nokuhlongozwa kokudilizwa kwabasebenzi abayizi-3,500 kwinkampani i-ArcelorMittal. Sikhumbula ukuthi sonke sithe sathi siqedela amaholidi sathola umbiko othi i-ArcelorMittal ifuna ukudiliza abasebenzi ababalelwa ko 3,500. Kwamele ke sisukume njengenyunyana sibone ukuthi siphendula kanjani lezo zinto. Exoxisaneni kwethu nomqashi kuye kwacaca ukuthi izinto eziningi kufanele zilungiswe ugovernment. So ingakho ke sila namhlanje ka-IDC ukuzodlulisa ukuthi kudala sikhuluma but isikhathi siyasiphelela. Sisiphelela kanjani isikhathi? Siphelela ngoba umqashi usethe yena uma usizo lingaqhamuki uyacabanga ukuthi ngomhla ka-28 February ikhampani uzoyivala. Kusenjalo usekela kanobhala jikelele walenyunyana umbuso Ngubane uthi-ke uma uhulumeni ungangeneleli kulo daba ngahle kuthinteke abasebenzi abayizinkulungwane eziyikhulu. So sibuka lana ekutheni mningi kakhulu imisebenzi engasilahlekela, but at the same time into esoyikhuluma ukuthi u-DTIC kanye no-government itself ababonakale benza into ebambekayo. Sizwile bethi khona ibhiliyoni abalibeka eceleni ukuthi basize, kodwa akukho basakukhulumile nomqashi, akukho abasakukhulumile nathi njengenyunyana, awuzikho iy'thembiso, akukho ney'khathi ey'bekiwe ukuthi mhlambe leyo mali yobe isifika nini isiza kuphi nakuphi. So ingakho sithi sesisikhathini la esingasakwazi ukulinda khona sithi silinde ukuthi siphendule. Sesisesikhathini la nathi sesisabela khona ukuthi uma kufika umhla ka-28 ikusasa labasebenzi lobe limi kanjani. Inkampani i-ArcelorMittal yamemezela izinhloso zayo zokudiliza abasebenzi ngonyaka odlule emafemini ayo ase-Vanderbijl Park kanye nase-Newcastle. Le nkampani ithi uma kuphela lenyanga ephezulu uhulumeni engakasitholi isisombululo izovalwa thanqa le nkampani. Ezindabeni zeSoweto TV, nginokulunga Mthembu ngiseSandton. Ngakolunye uhlangothi, i-National Union of Metal Workers of South Africa inxuse abaphathi be-AMSA Steel Mills ukuthi baqhubeke nemisebenzi ejwayelekile. Lokhu kuza njengoba le nkampani kubika ukuthi sinezinyanga ey'nhlanu ngaphansi kohlelo lokutakulwa kwebhizinisi ishiya abasebenzi bengaholi. Kanti iNUMSA ithi lesi simo siphazamisa impilo yabasebenzi. Sizokhuluma nge-SS Steel Mill la abasebenzi nakhona bakade bamiswa emsebenzini and abasebenzi abaholi and abasebenzi abakwazi nokuthi bathole i-UIF yokwehlela emakhaya, ngoba kade sikhuluma nakhona singalalelwa kuze kwafika isikhathi la sokuthi inkampani ifakwe phecelezi under business rescue. And siyabuka ukuthi nale business rescue abayifakile ukuthi yenze uhlengahlengiso ngaphakathi enkampanini kuyacaca ukuthi ayizimisele ukuthi ilekelela abasebenzi ngoba lokho beliqhubeza uhlelo labo le-business rescue ngaphandle kwey'phumo ezibonakalayo. So all what we are saying ukuthi akube khona izinto ey'cacayo nanokuthi abasebenzi abavunyelwe ukuthi bakwazi ukuthi in the meantime babethole i-UIF babekwazi ukuthi baphefumule wasi siqhubeka kulungiswa iy'nkinga zakhona, nanokuthi siyaphikisana nokuthi i-business rescue ayilokhu ilula isikhathi sayo ngaphakathi enkampanini. Sifuna isimo sonke sibuyele esimeni, ingakho no-IDC sizokhuluma naye ngalolo hlelo ngoba uyi-shareholder naye kuleyo nkampani. Sizothi sesifuna manje kube khona izinto ezibambekayo, sesicabanga ukuthi abasebenzi sebehlupheke kakhulu kunalezi nkinga ekhona ngaphakathi. Abathintekile njengamanje it's around about 163 wabasebenzi abathintekile,
and njengamanje sesibala izinyanga le business ilokhu iqhubeka i-extender. Siyabuka ukuthi mayizolo asikwazi manje ukuthi sigcine mhlawumbe sisifika la lento more than 6 months because already abasebenzi are suffering, but also asikho isidingo sokuthi inkampani lokhu ibe under business risk kodwa ingabonakala imphumela ukuthi iliblohlo, ngoba ekugcineni siyalazi udaba lokuthi ama-business rescues isikhathi esiningi bagcina beprolonga noma beqhubeza isikhathi sokuhlala ngaphakathi ey'nkampanini ngoba basuke bebuka ama-benefit bona abawatholayo as ama-individuals abafoma i-business rescue, bakhohlwa ukuthi abantu abasuke beyibona baphila ngalezo y'nkampani basuke bona be-affected kangakanani. Ngoba sokhumbula ukuthi la eSouth Africa masabasebenzi nalento esiyibiza nge-black tax, ukuthi ekugcineni umsebenzi ngamunye mehlele ekhaya engaholi, baningi abantu abamalunga omndeni wakhe abatholakala besenkingeni abarelaye kuyena. So sithi-ke asikwazi ukubuka only lo 163 abasebenzi, but fanele siwubuke siwu-times sibone ukuthi ungagcina kufika ukuthi mhlawumbe abantu aba-affectayo mhlawumbe bala kwi-1000 base sikhuluma in real terms.